2003 yılda benim olama nek bir yaş dolgan günni bizning әни iş pişmaklarim pişirip, jimnaskilarim beylep, öz gümüründe birinci tapkır 300 kilometr yol ara uzıp Qozonga kelgan edi. Ol şындап da avuldan bir koya çıkkan hatın tügül. Siz aның ol vaqtda közlerin görsəңiz. Ol yurtlarını qarый, ol maşinalarının köpligine şaqqatып, ol yol boyunдағы güllerni esnep. Bizning yaşay başlagan gına vaqıtı. İlfak, men, kolda bir yaşlik bala, jırlar yazıp qarıybız. Jırlarını kişiler anlamıylar, konsertlarga yürmeyler. Dürüsün aytkanda men de barmagan bolur edim endi o vaqtda. Akşa yok, iş yok, şunday baxtli vaqtlar bilsəңiz. Şunday rahat, daşirak aşıyızda, qaynar şey içəbizdə, idəndə yatabız matrasda xiyallanıb ikev İlfak bilen. Nindidir bir eviden kalgan tarakanlı bir Qozon şetindəgi kvartirani snimayt etdik. Ənini bek zorlap şunda qonaqqa alıp keldik. Men öpkeletesi kilmegendir indi, can kesegim ишikni açıp kirdi de, ay Allah kayım eken kızım. Hay kızım, yarar. Yarar kızım, men avulga qaytkaş kibitke düşüp söylerim әлі, bütün gıybet uyası şunda. Ana gül sinenin tili ilsiyesi deyip aytgan edigiz. Kremlga qarap turgan 3 bölmeli kvartira algan әлі menim kızım deyip aytırmın әлі dey. Kızım anın baribir bir kimde bilmey seniki tugul ekanin. Bu tarakanlarını kışlar жеткәч birer нәрсә kılırбыз. Şoda buldum endi bәлә deydi. Әнинең özü pişirip kelgen üç pişmaklары bilen şeyler işirip uzatırga çıktım. Ol vaqtda bir telefon zamanası tugul әлі. Gil gine aralaşıp durup bulmay, ara Irak, ortanca apayı bilen kelgenleri sağınılgan bulgandır endi küresin. Ayrılışıp bulmay söyleşəbiz. Avul yaşların söyleşəbiz. Kızık, rahat bilsəgiz. Oramda şunday motor küni. Әни машинаға отырған жерінен шықты bir мәлі. Kızlar, sayarам ақырадыр, атағызның қылқын ашар, қайтек әлі. Қайтабыз, әне мен айтам 5 кіне минут. Буламысың енді 5 минут. Апай келген бет әлі мұнда. 5 минут, 10 минут, ярты сәгат, рахат білсәгіз, әне ұнтылды, сөйлешәбіз. Әне яңадан шықты машинадан. Kızlar, sayarам ақырадыр. Sayırdan da nıgırak atağız ақырадыр. Қайтегенде әдей. Ah, men aytam, әни. Niklerge gine şundaysın sen әни. Biz bit men aytam, apay bilen söyleşəbiz. Sen bizge mişat etesin әni. Bar kirip otur maşinana. Dedim. Nek şulay. Dedim. Әни öpkeledi. Gümründe de bizge öpkelegenin көрсеткені yok. Әni öpkeledi. Apay da sizdi, men de sizdim. Әni yılmayıp maşinasına kirip oturdu. Apay da kirip oturdu da kozgaldılar. Kozgaldılar, şunun kadarla ağır bulup kaldı köngülde bilsəgiz, men kışkırdım әniге. Men olay bulur deyip uylanmagan eyim, kışkırdım. Gittiler koytup. Nek iki atnadan әнинің ölgen haberi keldi. Bu bizden soңғы söyleşu idi. Siz menim neyde yük bilen yaşaganını göz aldığınızga getirəsiz mi? Men bit bunu meni jellesinler için söylemeyim Qozon. Men jelletüden bir küptenden uzgan indi kurmagan kalmadı. Nindi məğənəsiz bolar kim anasına şunday sözler eyteyindi deyip de oturmağız. Siz de eytəsiz. Eytəbiz. Öpkeletəbiz de, yılatabız da, rəncitəbiz de. Lakin birimiz gine de ənkeylərinin gözlerine qarab şunday sözler eytkəndə nek mənə şuşu sözlərinin ən soңғысы olacağın bilmeybiz. Benim kolumda bugün 16 yaşlık malay öse. Metrda 83 boyu. Әлі мен аның нендей болашағын көз алдыма да кетіре алмайым. Ол шундай зор. Ол бек зор амбициялар білән İlfak малайы. Қайтты бүгін. Мен концертқа шығып кетерге жиынам, спортзалдан қайтты. Тирлеп пішіп қайтты, сумкасыларын атып бәрді де. Әне жүрмәлі мен амында аяқ арасында ты мне мешаешь ты. Нәрсе мен айтам? Ты мне мешаешь, әне кит әлі крыгарак ты. Мен айта. Мешаешь ты.
Мен хәзер аңлыйм. Бигрәк авыр була икән. Бала әйткән авыр сүз. Күзгә каршысына басамын да. Әнкәй, синең белән сөйләшәм. Шул ук күзләр, шул ук җирчыклар, еллар үткән, мин дә үзгәргән. Әнкәй, ә син хәтерлисең микән? Хәтерлисең, күзләр яшьләнә. Әйтеп аткан идем кызуланып, өйрәтмә син мине яшәргә. Менә әнкәй, ул көн килеп җитте. Бүген миңа нәкъ шул сүзләрне күзләремә карап, улым әйтте. Белсәң иде ничек түзгәнне. Әнкәй, бәгърем, әгәр булдыра алсаң, кичер мине тиле кызыңна. Аңлатсам да сүзләр җитмәс сизәм, кочаклыйм да елыйм улымны. Әнкәй, менә бүген минем искә төште. Ул чак миңа 15 яшь иде. Җәйге төннең үткәнен дә сизми, иртә белән генә керелде. Ә син әнкәй күздә какмагансың. Каршы алдың мине ишектән. Йылый аңлатканың әнкәй, менә хәзергедәй иштәм. Әнкәй, ул чакта мин үз-үземә бик зур үскән кебек тоелдым. Ничек инде син мине аңламыйсың, әнкәй? Мин бит инде хәзер зур булдым. Әнкәй, бәгърем, әгәр булдыра алсаң, кичер мине тиле кызыңна. Аңлатсам да сүзләр җитмәс сизәм, кочаклыйм да елыйм улымны. Хәер, әнкәй, мондый хатирәләр яши шактый җыелды. Син кисәттең, кайнар күз яшьләрең рәнҗеш булып миңа коелды.